eshoba lenyathi ngale kweqhude lapho la ngethwasakho eshoba lenyathi ngale ngakwankome iphansi lapho la ngethwasakho eshoba lenyathi ngale kweqhude lapho la ngethwasakho eshoba lenyathi ngale engakwankome iphansi lapho la ngethwasa ngiyalibonga idlozi likagogo elangithuma ngale lapho la ngethwasa uye elangezidlo azikulapho la ngethwasa khona. Nina besilo, nina bendudumo yakithi eMgungundlovu, nina bakaMashikizela ashiya impi yakhe, uvevane lukaPhungane noMageba, uvevane lumabala ibhadu, ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala, lunjengophunga wasebulawini, lunjengovuma kubangoma. Ngiyababingelela bonke abesilo, ngethemba basaphila. Intungwa lasenhla kwasokhumalo leli ukholo ngwakwakhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu ke nasi ke isithombe ke bakwethu enginiphathele sona, isithombe ke sikavuma ke omhlophe, uvuma kubangoma ke omhlophe obuye ke waziwe ukuthi ke uyisikhwali. Babili bakwethu ovuma, njengoba ngihlezi nje ngisho nje ngihlezi ke ngichaza ukuthi babili ovuma. Khona ke uvuma ke obomvu, bese kuba khona ke uvuma ke omhlophe, kuyiwona ke lona ke ngufake ke esithombeni bakwethu obuye ke waziwe ngokuthi ke isikhwali. Uvuma ke umuthi ke uphalaza, umuthi ke uguqulayo, umuthi ke omandla kakhulu ke umandla kakhulu lo muthi, kangangokuthi ke umuntu ke uyakwazi ke ukuphalaziswa ke iphunga lawo njengenkathi ke usabiliswa ke laphayana eziko, ngenkathi ke usaphekwa ke umuntu ke uma ngabe ke inhliziyo yakhe ke ilula ke uyaphalaza ke iphalaziswa ke iphunga lawo ke uvuma ke lilodwa ke zwi nina beqhawe. Kuthiwa ke uvuma kubangoma ke ngoba ke uthandwa ke izangoma ke lo muthi lona ke zikhonzile ke izangoma ke umuthi ke wogazi lona, umuthi ke owakha ke ukuthandeka, umuthi ke oletha ke inhlanhla, umuthi ke odonsa ke idlozi ke lona, ubuye ke ube ke umuthi ke wamanxeba, oyelapha ke amanxeba yilona ke obomvu nina beqhawe. Kuyokugayo ke impande zawo ke bese kuthathwa ke leyo mpushana ke leyo ke bese ke yananyekwa ke emanxebeni ke abhibhayo, ilonda ke ezibhibhayo ezikolo zayo ukuphola, bese ke kunanyekwa ke leyo mpushana ke leyo ziyasha qhu, ilonda ke zome, ishiswa ke uvuma ke obomvu ke. Lona ke omhlophe cha awuzelaphi ke ilonda, umsebenzi wawo ke uphalazisa, uletha ke inhlanhla, uvuma ke omhlophe kanye ke nobomvu bobabili ke ovuma baletha ke inhlanhla, bakha ke ugazi, basondeza ke idlozi nina beqhawe. Uma ngabe ke idlozi bese likade liqhelile ke uma ngabe ke umuntu ke ephalaze ngawo ke uvuma ke liyasondela ke idlozi. Abangoma ke bawukhonzile ke ngoba ke bakholelwa ke ekuthenini ke uma ngabe ke bephalaze ngawo ke ukuthandeka kuyabuya ke ngoba phela umuntu ke uma esengenwe ke idlozi ke ukuthandeka kuyokuthandeke kubaleka, abantu baqale ke umexwaya ke abantu ke baqale ke umexwaya ke loyo muntu ke loyo ke uma ke seyithandele ke ngamabhayi ke baqala ke bamahlulela bayamexwaya, benza ke yonke ke leyo nto ke leyo ke engeyinhle ke kuye nina beqhawe. Ngakho ke uma ke abangoma bephalaze ngawo bakholelwa ke ekuthenini ke ukuthandeka ke kuyabuya, ubuyisa ke ukuthandeka nina beqhawe ke uvuma ke obomvu, obomvu ke omandla kakhulu uma sisiya ke eqinisweni nina beqhawe nina bembube. Kanti ubuye ke uthandwe ke ngamasoka ke insizwa ke ezishelayo, uvuma ke obomvu ziyawuthanda ke insizwa ke ezishelayo ke eziwuxuba ke neminye ke imithi efana ke nontolwane kanjena ke nobhubhubhu ke nonhlanhla emhlophe ke. Kulezi insuku bakwethu ke uphalaza ke kwethu ke manje ke sesaxuba ke imithi ke endulo bakwethu umuntu ke wayethi ke uma ke ephalaza ke wayengayixubi ke imithi, wayeqala ke ngebomvu, ebomvu ke yayihamba ke yodwa, wayeqala ke ngayo ke bese ke elandela ke mhlambe ke emveni ke kweviki kanjena ke kwesonto kanjena alandele ke ngemhlophe. Uma ke ngikhuluma ke ngemithi ke emhlophe ke ngisuke ngikhuluma ke ngemithi ke efana ke nobhubhubhu ke kanjena ngoba phela ubhubhubhu luphuzi
idlozi ngokombala. Imithi ke efana ke nonhlanhla emhlophe, omadlozana ke kanye ke neminye ke. Uma ngikhuluma ke ngemithi ke ebomvu, ngikhuluma ke ngawo ke uvuma ke obomvu, umaphipha, intolwane, ngwavuma kanye ke neminye. Kanti ke uvuma ke omhlophe ke uye ke wawungena ke endulo ke emithini ke emhlophe ke. Manje ke sesaxuba ke thina ke asakulandeli ke wasendulo ke nina beqhawe. Umuthi ke lona ke omandla kakhulu. Ungawuxuba ke uvuma ke obomvu ke kanye ke nomhlophe ke ndawonye ke ngesikhathi ke esisodwa ke uma ke uphalaza. Angiboni ukuthi kunenkinga ke ngalapha. Yikho ke inkinga nina beqhawe ke nina bembube ke. Kodwa okubalekile ukuthi ke ungawushike obomvu ke uvuma ke uma ke uzophalaza ke. Uma ke uphalaza, uma ke uyothenga ke imithi yakho ke yokuphalaza, endukwini yakho ke yokuphalaza ke, ungawushiyi ke uvuma ke obomvu ke nina beqhawe. Inkunzi ke lena bakwethu, inkunzi ke ngempela ke. Lo muthi ke lona ke umbiwa ke lena ke komkhuze ke, udayiswa ke iyinsizwa ke ey'suka khona ke eMkhuze, ziwudayisela laphayana ke evuna ke kwaNongoma, suke ke ziwumbe khona ke eMkhuze. Kanti ke nakuwo wonke ke amakhemisi ke uyatholakala ke uvuma ke nina beqhawe, nina bembube. Kodwa ke uma ngabe ufuna ke othe xaxa, ungaphikelela khona ke kwaNongoma nina beqhawe. Ake ngimeke lapho, ngethemba ke abenkosi ke basaphila, mabaphile ke abenkosi. Ngethemba ke abenkosi basekahle. Cha, thina sisaphila ke emantungweni. Niphile bakwethu, niphile. Iwona ke lo muthi ke okubongwa ngawo ke isilo ke saseMgungundlovu ke. Isilo ke uDingane, isilo ke uVezi, intudumo yaseMgungundlovu. Uma kuthiwa ke uvevane lukaPhunga noMageba, uvevane lumabala ayibhadu, ngebe ngiyalithinta luyahwaqabala, lunjengophunga wasebulawini, lunjengovuma kubangoma. Ngiyabonga bakwethu, ngiyabonga. Baphile ke abesilo.